TV ya wazo yampa Nyankopon ya Adom achina nwumre ampa ye bedwa wo National Theatre Mr. Ticket no eye 30 Ghana cedis 10 cedi miensa eno ujere ntimi kura nto wache fabra beji wani wati ne be hia kuma wood stars no Perez Music ejinem KK Fosu ejinem Keche ejinem multimedia kwa ejinem and many more ye nyina beji ye ntimi sro ye hia e wo National Theatre ebra so say ye di nkomo na ye be di nkomo ye kai say apomode ho nkomo ne ye di enti Dr. Sharp the Demon Chaser atnase menkwa ne ho na ye hwɛ niam ahodo ekoso wo na so ye ho anwanwadwuma a wo ye wo ho ankrofo e ka ho asem se yade ne bi wo no a ya na honhom bi ta akire obi di kapre ne sempoa bi na akoto yade na bro nti wo hia obi a owaduro na wo sa wo honhom mu backen ye obekon yade na ma Dr. Sharp the Demon Chaser ye eneso ya se ahia saa na wo se ko na saa nso na wo se eye Yanhwe Dr. Sharp the Demon Chaser waso ye nipa e ba ho adanse a wo munya e de na ekoso waso ye ho a omanfo bufa so saa no me da se ami se ni entia etisa no o se nipa da se ni wo hoi sesi ai e bia wo ben kwame do pa ubetimi e bia unya aduane bia enu anu ma obetimi ahono gare keke anom enso gare na obenom no wadidi o bet o nhye da wo kra na oni padua no enhye da emme se wate ase aduane udi na se o me pa na ye ma aduane bia de ben kra wo kon no bet unya ni satisfied food a me na me ka kire o wa na ho yira obetimi ade bia top aguso enti se unya ehu Dr. Sharp ho no ma ana unya tienka na kese nyame anye de be anye wa bro no e wa ti asifo asase so anye sa ebedu ba bi no obeka stories ni ade a abre eduro na Nyankopon ti asifo e de ache yenya ye ya enamena namso e wo nkransa ye free bro ahafo a ye no enye fadi agura duro ye wo nnuro birim wo no ma abano mpere ye mo bo kurampo e wo TV no so ba ni nyina no oba ya hwe ho no ma ye de ba yesa iti yade a yensa no ye bodi e mo obi a te se sa yade we de yenye de ba yensa ena se nipa ni nim no ofum ba ye honom na bia wanti ni yensu a eno nso so no ne consultation kura ne yanyi mfiri ni nsem because nipa de se odi ade ma ebia ufunyi wo so pe eye medie ana ye odie je mediskano mawa e wo so wo ye de be utimi di odi fu no e de ma me pepepe anya sa wabu mi gimifuo yes oti ase ade a ehu pa nso ne se ubebu obi se oye gimifuo ana se o mastermind no ai se ne ubu ni gimi bi bet nipa bi anso ye de be eye nipa obi anu ai ne ya de dwon ahye ono so dwon ye nyanko ni papa obende sa de na nya abasa wati ase sa na ye etie enti ye hwe se wodi we se ne ba ye sovo e de maw e ma ye free edu ni ade a ene ye honom no ne ho anto no ye ya ma obi adura sewa wodi ye ben say ye stroke na ye no wan yade all kind of sicknesses no wo ye dia ye ho no ye ni time ye di bi sa se na ho ye ye cross check bi sa ho ya na nsese ye dia duro no ma wo ba ye ho no ne ye dia duro no ma wa enya aba no nko na sharp o de ye duro ye before ye dia duro no ma no na sunsum no a kire e wo nioma e wo ho ye timi ye sunsum dwuma pa me ho no edu ba bi a me kira de me timi de kosua ya de ma nkrofo eno no mitimi di tuaboba ye nye no bullet straight but ye giska be 7 police for say kita na wo nye yombecho anti no ye gi tuaboba ye di tuaboba ye tuma o giska na de akyerebo fo nsesi na kyese case na no eden what na mecho ene ye wo yade bi wo mu yade be ye fo a ende wo ye den e wo se ye direction ma apart from no
se odi yade na abaye hono ma yaju consultation 200 cedis ni say wom sunsum no ayede be asom afi na kwan no mu ayede be abie enti enu no ye start ma ye ma waduro dana enti ya ma waduro no na afi se sunsum no obibi e wo no ma anase tumi no abofo no o ma sen ya kire se nipa su masi ababa ha no mi se ni na ayede be ebia edi na chi anase ema ne nkoso se wate ne mecha maami bi ba me onum last that was Mr. Friday no what's why adwuma kantabanto sen oto ade na woton wo kwan ade no nsusu a yento wate ase first ne yeto bet ni nyina me chance nipa bet ye be ya ade ama no na ye de haban na ye wo kwan ye fa so a ye de be ya ade ama no oye nira se oba onum o se ade akie na woto ade a obransa na wanya 10,000 Ghana cedi woto ade 1,000 Ghana woto ade 2,600 Ghana cedis se wate ase enioma nyina ekoso a entimi nyeye no aya efiri baabi na aba ba ye de ben aba eba nsusu a abibifo no yesu ban no minim se yo hia o se ye de be a ho kire ni ntio ya adwene na ye de nam no me pa twa ya enhya da nya kura bibifo adwene se wo ye we se ya obe boa se we nkwaso no me pa twa obe pese we no be ye de be ebe se betenka wo tumi a enka wo se we de no na nka de wo de akosoro eche ni ya wo pese wo se no wa ati ase betente sa enti ni bi wo no ma yade no eyo tan ani ye de ye omo obi wo no ma ne ma ekoso yetimi wo mu pa na nankura no soso no mani so ahye nankura no maame wo be 3 years okura wa soro dada because oni mnioma aba beto tetefo na bagimini ade kakra wo se wate ase nti bi wo no mo tra ne ma no manya na no mo de aka maame no anase papa no eya de nya wo discover ba we discover ba o betima mo abresa enso no na wo ba bia de ben efri sa na ya ade no etie entu ba ya no msa na sunsum no abafo no ekere a ye yi sa ade no efi ho ye ba kreta abafo kokuroko kakraka de demon chase na nkasa Dr. Sharp bofo ba so a ye de adesrede na ye de ben eba ebia asumasi oyare ya dwene ho a ye ntiase ye serew obi a ya bone na obi afomda enti ye de ben gya no ehwanum no se wanyan na wa makwanya ma yaresa na nkoso a wo yiro nsema mpaacho mene mabofo no bebum wo ye nsuo kura me paacho ye nimunuoma paawo se esi abo wo ka ni ba ye nimunuoma ye nimni e won kwanta force ye nimni e won kwanta treso enframa pagase ya na paga ade ekosora so otimi chi anim ade ede ye nimunuoma pa ye deep pa sadete esanya biduro na wo de say ade dabi maame me papa me nana na otireni me no satam no oche anoma bi wo mofre na achim police nketua ni bisa me somo no na me somo no me yakora o nana no bebre wo ho ebi manyini chembet aba ni we se no amfa ho ayi ama obia wate ase wo odware nsu ohye nko a nti oba na me nana oba no so te ba bi me so na nsu ohye koma no odwada wie no ansa na naduane akofufuo nko aso na odi anadwo ten kro odi fufuo entemede ne chance na yi ni odware wo mu no ekọ man sa na window na no onom no ebia na no ma no nso di agros bi so to a no wache no ne ba no no afa echo no wache no de na to ayi ade na odware wo mu no ntimesi akofa chance ne de akofia na ono so amama no ma wate ase entime ne na etesa yi no woni mu nioma aye serious me ba anum kura no for the first TV sui me ba ke twa be 6 months me de medwumadi ato onum se me ye do ma obi na anye ya me de ni sika be ma no mesi ama no 15,000 Ghana cedi on san fremo ofra obi freo se bi a wa freo se sia se me sharp me ba no ma ye drama no anye ya ma me ma 500 million ma fa ma wa 50,000 Ghana cedi unya wampo ya de o de ba ye ho no ma me na me ka kire o se uboa yes e bi anya Dr. Sharp o na ye hwewe e bi hu location ye wo ka so a oba me on ma fa ka so ka na si wo
kaswa overhead na se usi overhead na se a no afaka ekɔ new market ufaka ekɔ new market a no aka se ubesi ADB bank ADB na ye ba akopɛ agric bank na waka so usi on mako anim right say a uko anim kakra bia onsa right fitting shop bi o wo de bi so obi ase o ko Dr. Sharp ho me pa cho everyday bi aso ye adwuma o ba me on ma consultation aye 200 Ghana cedi na egina so ade ye sunsumu nioma ansa na ya je udwumadie na ade atom numbers no ebia no obi ba na wabo aho numbers na wo TV na na me se aboba ama aye 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 and na WhatsApp no WhatsApp me seremo ma Ghana for abrochire for no kwa amfre Ghana for seremo 020 489 7454 misi anu so biem 020 489 7454 every day bia sharp ye adwuma abu anyame ma wodi yade ne bonum na se anye ya mo bi ante adu sika bema ya mfa ma report ma ene nearby police station bia aye de be se sharp afrodo na police for mechi eka mayare me yade na mesa no guarantee a eda no ye du sika nkasa ma ye galoni Gallon bia yade a yade bia gallon say na tie yada say na say Dr. Sharp the demon chaser I don't know and what you say kaswa no wo numbers no na gu screen so Vodafone no abroche phone no utimi send voice note ba obeyi wa na bia type no eye wodin ene wo mo eni enkita home na message nkomo bi sesi we aba ma memfa emfem wansamako say happy birthday enkoma Reverend Samuel Ifa Osei we founder president Emma World Performance Church Reverend Samuel Ifa Osei we free ohokani wo ma abusua ni nyina ho omo se na ye wawoda so happy birthday to you Ifa family Osei family ene asafo awoda no mu manyina se ejapa yakopon shira no ma onkwatenti ahoden sika ne animonyam ewo mu ye hwe we mra ye ba nkobachiche ndi aka eche na no chewa ba me de beto aso